banaife bakagwa abatubona ku Baba TV nendo okubaniriza ku programu yaife no mano obukombe bwo tutindiza olugendo twavaidinda ngera twidiyano muluya olw'omwise muwaya omukungani w'abayise muwaya wanena wango ngolwalero najja okutuwayira ku mbozi eyekika ekyabayise muwaya engeri gye bakitambuzamu ekika kino kyayida kitya kyatandikiraga omuziro gwaibwe muziro ki era bakitambuza bati okubanga bakiwanirire okutuuka wano wekituuse n'ebyengera n'amakula bye batusseeku so nendo okubaniriza era mbasaba muwomerwe nga tuwayamu ni muzeyi wange ono gwe tukyaliragane nawango olwaleero muzeyi nendo okwaniriza ku programu eno mano obukombe bwo oli ku Baba TV era ensi yona yona eritubona zena nsangayire okubona nti ensi okumbonaku amina nga nti mukunganya w'abagaya abagaya ensense akebbira ompala ensolo soka abantu obeyandulire bulungi amayina go bagategere gona amayina gange ninze Bajimba Kaita Mabanda Lotani Kenneth mperano abayise muwaya omuziro gwaimwe muziro ki omuziro akanoni akasense abaganda kebeta kana kinsige ate omubala gwaife gagambwa atera endogera byetantandi oluganda enganda defere digamagana amalogo lwabanda lwali amakaya aitante tawone olukungana lwide lwabanda yalinga erizo tegwa madi egwa musayi okufa kati owulira omubala ogwo nga tukutaire kunti aitante nakwati yalinga edinga musayi nti okufa wakuba kuitante agoga agumasanu gakusanu abayise muwaya bakungaine bali kulya na balingeri yona kwegamba nimwe abatukiriza endogera era ati omugayiga bwayo yamani aitante ekyo bwekiriwe ndino musemu yatobali olwendo okungana munga muitante ngatu itante era mpera nabasemu gaya mbeya ndayino kuba bankulembera era nakulembera ekika kyabagaya nkitambule busogono yena era namalizaku natuuka ne Buganda so niwo mukungani w'abayise muwaya munsi eno yona eyi ninze toli niwo ntwale kamonkoli niwo mukungani niwo ntwale soroti niwo mukungani ninze omukunganya niba kuba ati abayise muwaya bali London niwo mukunganya ninze omukunganya era ekyo kyona kindi otandika li okubanga niwo mukungani ow'ekika kino okutandika okubanga mukunganya mu mwaka ndowooza gwali mu mwaka nkaaga awo nali Katuukiro nkaaga na mulala Katuukiro nkaaga n'ebiri Katuukiro nkaaga n'etaano bampa bakuwa obw'omukunga okuvaawo wona lukumi lwenda nkaaga n'etaano era omperaano ndi kujja teefuga niwo oli mu kintu kino ninde ndi mu kintu kino era mperaano naavuga bulungi n'ekisaza lino bugabula lino abakulembeze buli masaza gona omutogamu neeyo kamonkoli wawawa galimu abakulembeze abagaya mperano nga tukali kujja ku ngeri gye mutambuzaamu ekika ekyabayise muwaya ekika ekyabayise muwaya kyavaamu Abisiniya eriyo gye beeta enkuni abandi kyavaamu Abisiniya nga kireetebwa omusaza Lula era oyo yatuukira ebuna era yapita ku Nanda Victoria era awo mperaano niwojja ebuna oyagaana awo wenabiiregako aye ku lusozi awo Lula era olusozi olwo enampu olwo lwe yatuukira ku Lula awo mperaano yazaalira muwaya muwaya yazaala n'abaana enda dazaalagana awo mperaano tulina enda edegera 36 okuva kwoyo yava Abisiniya n'atuukira e Lula ebuna yalinga ebisukuma ebiseera ebyo byona ebyo era yo wombuuzaayo n'ojja n'obuuza nti omukunganya bakubera ojo wa mulero oyo nowebuna akabuka ati Bajimba n'omukulu w'ekika era akulagira bona era alaga era mperaano abavuere esoloti n'embale badda twakungana twaba ebuna era enkungana ezo tulinaddo era mwali n'ebiwandiiko biri wano mwaitente ng'omubala kabirika kyona tuyita ndala tukungane tutabusoga tuyita ndala gwe tukunganira abagaya beekolamu kuba tulina abamasaza bona beekolamu ojja okweddukiriza nga nte 32 degwire ezo twadirya era twamanya nti naawo n'abaana baffe bakuba ti naawo n'abaiddukulu bayirayo bonanga ino baana bwisa abo bona abo bakakungulu bona abo babeene bona abo bayise muwaya
Perano we muva Abyssinia mwatukira ebuna butije tweta mayuge mwatandika okugaziwa enampu twatandika era gano wenkubikulira obona bwetaputandika mbusoga muno okutambula buli isaza n'abantu bamo bajamu ayikuba tipi kiseera kya kusoma bitabo ayinga ebitabo binabyo wano era biri gano nenda diri muno na buli muntu olega bwemweta amanya nti yava ku nda yalebe okobyo oti butusaadiro mulinda 3 na 5 na 5 era ende dona mwadigandika mu era diri gano mu kitabo kino balamu ku doidukira nti enda ya gundi mena dukira mbera bwe mundi tola we babikuli tibira muzeyi mperano doyinza okumana enda edikuli kuko kumpi edikuli ku maiso nti enda ya gundi kankuwe olyoko obone bwenkola ata chembaide kuna ekindi abayisemu waya muwangala abatemu yabatera okuwanga meto mbona tena bwendi tuli ende yakayitambalaga kisige muwaya oyerina wango buyunze namisambya nina birumba nekiroba eyo abatemu waya baliyo eyo nda yayo enda ya makoma ebukoma luuka ekimanto neziru muruuka eyo enda n'abantu n'abatemu waya bona baliwo enda ya iguru ibi ni watabala ebutabala aho bali ebugabula mu bugabula bibi era bagaya bali omu bagandikibwa ne mundadde no dona ndevu kano akatabo kaidwire endada abayisemu waya ona enda ya mwaya wa mutwe ne bikuta ebifa ebudyope abona boga enda ya wagabaza abali wano kibandwa kakungulu ena wango ne ebijemusi aho wona obusoma abagaya bangi enda yabasangwa bamulangeyo ni kayisa enamisambya enaluwoli mu bugabula enda yamuwaya tebutungu ewandago nenaluwoli awo ne bugabula obagana bali awo era okuba nti enda yamuwaya mpima ena wansinge ebusiki ekigulu ebulumba eitanda mu kigulu eyo yona bagana awo ntegeire nti abayisemu ate okumananga ekintu kyaimwe mu kilandika okumananga ekintu kitukigema nenda nkumanyiseeku nti aliwo bana abekibuku itabangi ensale ekirika ekibuku mu budaka mu palisa ne palisa n'abamasatani nabo gano n'ebintu bino ende yamuwaya kintu n'amansenda ebukoma ende yakitanda ebugwe ni mubagwere eri abayisemu waya bugwe bangi bamuwa kiranda ntondo bona ebyo nibasa abo bona baganawo edonda daifwe kale butimperano ndikwendo tuwaire kubanga kino kyendibonako ndibonanga abayisemu waya kwegamba ibakairi ekika kyaimwe muri bankizo buli kimu mwakiwandika iwe kibuku otukayo budaka bona yona iwe ngo mukungania ekika kino bolingirire obufuzi bwakyo mutambula mutya wova kwiwe mukungania nibani bokola nabawo abo katonko wenkuba nabo bukamala ino era nkumalire ku nendo monene yano bwendigano ngovire kuige ebugabula nani yakwira ko wundi nini katikiro wange oli ni katikiro oyo nani oyo mpirano ni abaide buwenge eyali yakafa bakali kwizaawo buti wova katikiro otuka kuba amatata waira kuba amasaza amasaza galinga ameka amatata mpirano wano tuwana amatata bale bona ngabwe enkobe ekibuku eriyo ba amatata agona matata ago wabula nigano mbugabula abo bona baliwo waliwo nigano wane namwendwa bona oli onawo n'abantu wano n'abatwala esazi eryo wobato n'egombola oyinza okumubona so muvwa katikiro aba amasaza ne bani abayira kwawo kairi abemiruka n'ebyalo byene ni mwala baligano balimu nti eno alasiro sigundi abayisemu waya balina abatwala era gano obani ndio wakabona ku wansa aga ndibonawo abakulembeze abazoni abakulembeze abazoni ndibona hano babinga mpala Benadi mujimba
Bugogolo otyo nabona ano Tenwa Ngobi David mutabane wa Mbogole James Mbogole ebu James ndiba bona nabona ano Kakungulu Ndase Robert mutabane wa Kakungulu James okuva ebulange abo bona balyawo so ekintu kyaimwe mu kigamera ira loti nga wona abona government yene ya Museveni era kano katogama mutoni eno nga alimu agama onongono buli bantu buli gojo omwayo omwaganayo kiki ekibafiira abenkizo kubanga ogire gampa kumaina agabayisemu waya eri yabali wano Brua mwami oyo wali naiba yali kuku ni MCA ino ate yaba mukuru ino yakulira kuku n'ebizimbe bya custodian mu Uganda ova kumpaira flanka na Bwiso otyo omubono oti yaba ko member wa parliament na bulingeri na mukuru mugesino suka Kakungulu Moses commissioner mu prisoners mulamba mulina nono omugala MP Oidinda oyo katali kiki ekibafiira okubanga muli bankizo abayisemu waya okola obulungi abantu batwenda batuwa ebintu ebisanira kale nga nze emperano abantu okumpa nti niga ekyamani wabakulu bebika mu bugabula mu budyope mu butaya bona abali muntu oyo ate okakutuuka wume yaje yakola ekindi lwankola nungi ngotoire okuba nti oli mukungani wa kika kyabayisemu waya kairi niwo omukulu w'ebika wano mu bugabula bibi wabebika otebye ninze era bwobuuza nga nkuleetera n'amaina nago nirisadidiriwo abakulu b'amaka bona nigano baidiwo buli gwobuuza nga akobera ekabiro nikyokoba ekindi ino akanoni ako ekaguluka akana kyensege okabona nti kintu kikulu akasense ako ate nga mpala n'akabbiro empala n'akabbiro mperano ogire wayogera ku kyakabbiro abantu abasinga bawulira ekigambo kabbiro oti kya Luganda ekigambo ekyakabbiro n'omuziro ogwokubiri mperano ninza okunena nti omuziro ogwokubiri buli kintu Katonda yatikola iye bwozaalibwa iyo gazaalibwa omwana bakubala ati oli otya mulala ayi nga mwazaalibwa batya babiri omwana owokubiri era kyova obona nti n'omuntu bwafa bataako abaseka batya babiri ate ow'embisi n'owenkalu bebuuza kabi w'embisi kale n'owenkalu nabaliya kale n'engeri yoona n'akabbiro likebula ife emperano nga bw'oli kuwulira akabbiro n'empala era mu maka buli maka ga mwisemu gaya niwo obuuzaaku wano empala etambula omwenkuni yaife lwabanda mwatambulira era mpera n'owulira nga lwebanda ensolo megawe n'empala yene yabwe ino ojja ku lusozi lwaive enampu era bakulaga era tutwaleyo abantu bajja babona enampu olusozi olwo enampu n'olulijjoko byerebuna mwena etuwulira ati abayisaiga gabajyanenda bane ife tubabitaku imwe mubabitaku mweyongera twajere era ye mujje eyo diwuma ino endiga embuzi ente era okumananga enankana eno ebukoloto okumananga kale bali bagema enampu omwisemu nga yati atopera amadde okutonda katukaite bagema kaitemu nga yabakakuba bakaita bali mu bwire bwagati batikawulira kali ku lusozi kakologoma lwebanda okujja okweduukiriza ti lwebanda azuukire n'olwale luno ojeebuna toyogera n'otuuka enampu bakwate abo bakabaka mubika kale eyo tuli eto twafuna obufulu era genja obonanga bona bajja otuuka mu bulamogi toyogera kumugaya abo bona kale ekika kyabagaya kyaja tikikula kityo Katonda yatowa n'okwegeresa buli ngeri nze kano mperano nawo ne degrees 6 mulimu niyo omuwala ekibafiire ekyenkizo nti abayisemu waya musomesa ekyo kyendi kwenda ng'otuukeku ng'otooleko okuba nga muli beesimbo mu bufuzi abaana bange wano n'omuwala yena ali ne degree nabaki niwoye ne bugemba obuuza wano olinawo ediguri meka 6 nedda abagala omu meka betobonaawo kale empirana ono ekituwa okumanya era kyova obona nti baidda buno babuluwa ngatuuka bana bwiso ngatuuka bakakungulu mugezaako okwekunga okuboneka nti musomeisa tugezaako era mpirano
omuntu atasomesa tumukuba nti lwaki tosomesa bakuyambe olw'obunafu gavumenti ekuyambe n'ekika kikuyambe kubanga era timuli bubi n'engeri eyo Perano ekika kino ekyabayisemu waya lirwe mutyama Mperano tuzira na kulwakalakalira mulina kale tutyama mwaka wabula tukoba tutyama gamba luno bali bakalaza kuluno okutyama igali ebyalebera kuikumina ibiri omwezi guno olw'omukaga lwabita byawa Mperano bajja kuteekebwa tudda kweta ba Michael abali iganga bete ba Daudi bebeta ba muzungu bana bagano bobo ne bugembe bana baga bagano kale wobeta injoko ati kale abantu takujoba bane kubifanani ne degree zitaiba kale Mperano wobeta na baidane bamanya ati kino katukikole tuteeke kyona ekiriwo era ebaida mutyama gano ebaida lwa mukungania batyamano ebigangu byagema ebidala malagaleka ebe baleta bulete muzei eri yendogereko ba mulusoga nti ekikabwe kikula kiduluka ekikaye kikula kiduluka imwe ekyo mugeziza ku muti okuboneka nti mujje muli kujanga mukula timuli duluka tidulu era Mperano ngambe ndikuba nti Mperano ndikwenda nansekera bali bakakwata yo tukakwenda nakwata ande Mperano botakasobola nenda nsekire ati abe tusoko tulindeku konte tenda kiduluka hadi twenda tusije kuba tukasobola betu banensonga tuleta yoli wadano kula ayi singa to yanukula ngoli nekyo ayi ensonga buli misanga egirimu ejo giriawo ejebulanga ojiwulira owagabada ebyo byona bakwati abe mu America n'abantu bona bo mu America bakwati abe abana bakole esage ndiye nayo tubagira lufungo yava mu America aye ebala nena kudomwezi ena kudomwezi kolaki ole yakubati eno esana mukungania yakubati eno esana mukungania esawa jibale yeyo tini dineda ifedabirido ayo disco bakagi impemya kesatu ati jiwanga continue la lukafungu wapi wabule kuteleza wali wekede ibwamu toteleza aye kongera mukanda aye zira tita mukanda kyenkobi tigitanga mukukanda eno ya mukungania eyo ya mukungu yaleta mulenzi oyo ali mbungereza kakungulu ala majiba ko batoli wabulijjo eno kakungulu yaleta kakungulu ne yajikuletera okuva mu America tojibona nakakufira kali omukonda kona kuva mu America kona kambala ayetere mukungania aletere mukungania kaigano baida bandete n'abantu abandi akuva ku America abazungu baida bambona bano Perano abakungania ngabutiwo mukungania owabayisemu waya nga tumaze okuwa ekitibwa ekyo ky'omukungania omulimo gwongayi wo mukungania naddala mu kika kino ekyabayisemu muwaya mirimo kiki Mperano emirimu mingi obula nti enkobera bw'abakulu bakungana kuba buli bakungana nti omushe musoko olukiiko lutyame ondete nkobera enkola eri enkola yatukolemu ni kino oteekwa okola kino okuwandiisa abaana abazaalibwa okujja mu kika abaana okumanya okulira okumanya n'obulombolombo obwaki obwekika okiwulira ekyo okumanya abaana n'omuntu yamanya nti abatika omutika w'enkoba omutika w'embisi bwafwa ayimanya nti omuntu bwazaalibwa babiri ekiseo kaki ekitani kino mwana kintu kikulu n'oyo asooka era bwazaala basooka kulongosa kitani mu mwana bakolaki me bagema n'omwana kale n'olwekyo nti kyova obona nti n'omuntu bwafa ekitani kireetyona n'olendo wenkalu aba atikiire ekyo ati era nenze nkubuuze kuwa kyogere kwira nti eri yabasika enkoba enkalu embisi embisi nono omufo ya afa butinga nze bwenfa netukoba tuti oba musoko najja okunsika nga mutabane gange aba asise embisi tibakoba musoko mutabane okusika mutabane atikira maka Mperano oyo asikira maka gwabula owekika nga bwe muzaalibwa munda bwe bamanya nti ono muganda we era abatika baba bato mwazaalibwa bakoba bano bazaalibwa ku lulindiri luno aye ono omukulu afiire bano baganda abaana ba muganda oba baganda ne basika
bateeka batyo mperano kyebakoba ati asisa embisi neki omufu onaafiire gwe basikiire nedde gye beeta embisi iwe otikiire enkalu nediriga obwo buti nekidani kye baatiika era n'okutika era bakuwa engoye bakuwa doona aliwo okuba n'abakungaanya bamuwa edoona embisi bamuwa neddeera enkalu era oteeka okuba ku mirembe guno nga batakaakola bupale bukinaki oba olukoba bateeka okumuwa olukoba bamuwa n'empale oba ndeeyo oba kooti ekooti nga nungi ngaeyo tebakatikisa bibi niga bamukati ekitambi tibatesa kitambi kibi wabala kitambi kirungi omuntu yaje yakola kyajesiga yakyesiba kuba abaira abagala webabatisa akapale akabi takambala akasuulayo balino olina okusika ekintu ekyo empale endeeyo wena kyobona nga okyenda bano omuntu omukulu anoonya mu mpale edi n'ennungi yatoolamu n'ekooti ng'eno ennungi yagimuwa omusika oyo kale yatoola n'eniiri yagana olwo w'enkalu kuba niwe yena yabantu ati alina enkoba ayi tibeerabira lukoba wateeka okuba olukoba olukolaki olukuweebwa tibakuba nti abateeka b'enkoba kale olwo balikuwa libakusiba mu nkende n'omuwala bamuwa ekitambi n'olukoma kale bamala bamuwa nibamala obaire oli tulambulirangako emirimu gyokola iye ng'omukuŋŋaani w'abayisemuwaya okuboneka nti owandiisa abayisemuwaya yona yona gye bali okuboneka nti okumakuma abantu okuboneka nti buli lwemwenda okwekubaana era twakubiriza abantu okulira omuntu tafirirwa mujje mulire mulumbe lw'omuntu oyo otalwe bakujja kulira nankubadde kulira nokukwandibadde okukulisa nankubadde bamaze okuziika ayi mujje mulumbe olwo n'okulutaawo okwabya era kyetuva ife abayisemuwaya tusinzira nti olumbe lw'abantu abakulu kiba kibi nno mmwe abavubuka okwabizaawo omuntu afiire nakwala twabikizaawo kuba bafumbye buli bukyayi tebaba bayize kulonsa kuba olwebaabya bataawo okulonsa ebintu omuntu oyo bwe yasikiranga abantu be yalina bwakati gundi yafa aye niyali asikira abaana bagundi bamuganda wawe gundi n'abaana bagundi bamugandayo abantu abo bakwati onuuna emipira nasikire enkoba embisi nimwine ow'enkalu nabalina obuvunanibwa n'abaana abo okuba idandaba babaire ngaasikira ngaatwala n'abaana bano okumanya nti bano ni baganda baife bwetuzaalibwa kubayisa ife ogwo mulimu gwange ogwo mulimu gwo ng'omukuŋŋaaniya okubira ekigambo okwabya ku mulembe guno abantu bakitegeera ino kubanga leero omuntu bwafa abantu baida baleeta abazumbi amamotoka ebimuli tenti nga bwoba oyina eddentebede twamala oziika n'abantu baalya olumbe lwakomawo okwabya kiki kye baayabyanga ekyomperano kibi era bakoba batyo aye olumbe baba tebalumaliriza okwokulya bulye wabula okwabya bateekateeka olunaku olwo lwe balonkezaako enkoba omufu ono yasikira gundi nigundi abajja okusikira omufu oyo nagundi n'abaana balese ebintu byalese ne bino ebintu byalese ebyo biri bitya mu baana bano mpirano imwe mmwe abateka ni bano abakulu b'ekika mmamanya nti abaana omufu alese eitaka abaana bateeka ogabirwaki eitaka eira abagala tebagabirwanga awo lwale luno n'abagala bagaibwa eitaka kale mwene omuwala bw'aba tayenze alitunda yaliguza mwanina oba yali ayenga ye naweebwaki omugabo gwe kuba n'omugabo gwa lataye kale lataye bwafiire kezera wundi gwalifuna so emperano ekigambo ekyo twalongoosa n'okwabya oba olumala okugaba ebintu ebyo n'olumbe n'okumanya nti akuuma namwandu nani oba alina omusaadde afunye oba akabati nti nkaalinda memala enkoleki memwe oyabaawo olumaliriza ebyo n'abaana tebabasiibula bayitawo n'ente oba mbuzi nga bakuba ti olumbe tukozeki tumaze olwabya era okwabya kyava mu ki era mperano kubanga bw'owulira ati ekintu kyabiike nti kyava mu beira era mperano ku lunaku olwo bataawo n'omwenge n'embuzi n'abantu baalya wabaaga ekiwulo abataka kye balyamu abako bagoebwa kyona bamanya nti ebuko olumbe tulukozeki tumaliriza
tubabiriza olunaku lweno olwo lwebamwa aye mpirana abaana akiriteeka okumwa ku lunaku olwo aye namwandu oyo talimwa lwolwo oyo alinda lwayinda twakalira ku mukwano gwe yafuna omuntu ali mumwa gwe bakuba ati ali mumwa ati gwe alimu oyo nani buti ali mumwa era mulonda ku kika titulonda mwene nalonda abasaadda bene nabakuba ati omukazi ono mulungi kanje mwende neyerondera so oyo buti namumwa era bwamumwa aleeta n'omwana omwiga namwandu bamumwaku yaleeta n'enkoko bamumwaku bamanya nti enviri ndimazeeku nono obwana mwandu bwakola ki bwaga kyava kino nga tukali ku mbozi yeneyo kyava okubanga ati nze woba ofiirirwa bakusiba ekikakati niki ekikakati n'olukoma olulaga akabonero ak'omuntu afiirirwa nga bwobona omuge kubako omuge ku mutwe kuno omuge guno ogw'olugaire tigwa lugaire bakola na byayi omuge ogwo gwaba ku mutwe era omuntu tafiirire bakalina kwabya lumbe naki banamwandu baba n'oluge n'omuge naimwe abaana bona muba n'omuge kyova bona nti kabazungu bakola besiba enkoba bati aye nga ife abatoga tubaleete olwendi lwesiba era batoola akagaire kono okujja n'egireeteibwa mpirano ku mulembe gule bwali nga migaire aye mpirano kagoye olugoye oluleeteibwa omukuziika omufu basala buli muntu bamuwa omwana bamuwa kale omulenzi yesiba omuwala yakola atya yata ku mutwe omulenzi tikyetagisa kota ku mutwe kyetagisa munkende kibayetanga ati ekikakati era gambona wamne oyo alina ekikakati kubanga ng'obonole yesibye oguntu bwalira bakati alina ekikakati n'olwaleero omuntu atiba omugegwe muno munda oba mukotinga muno oba mukantu yakola ati ng'amaze okusiba era g'asiba alinze eno ennuma ekikakati ekyo omusaada n'omukazi baidembo kyesiba nga bafiirirwa ekyo kikulu nnyo oba okufiirwa lataawo oba oyenda oba toyenda oteekwa okusiba ekikakati bateekwa okola ekikakati era babesalira kale era oyo kyabeera irala kinene era oyo maama gaibwe bamuwa na kintu nalugo nalulamba yasiba era balinza enuma niwe omulenzi bakusiba olukomano era olinzaga ebyo nekiraga omana olakubise kwasibya tokwati oyo yafiirwa embozi eno eri kumpomera ebikakati ebyo nga kimala ibanga lya kiseera kisinzira mu muntu bwayenda kisinzira mu bulumigi bwakwati alikulira latage ninza omusaadha mama ngafiire oba baba bakusiba ekikakati omala ekiseera nga tuwegaita namukazi yena kale ekiseera bwe kituuka mawetola obatode bamanya ati olumbe yakola ki yalumala n'okwabya kwawa okay kera ano wetunayirira kumpewo kubanga tunenda tujje tuwumulemu kuku tuidakayiri tuida kutandikirawo eriyo eiranga omuntu bwafa bakoba ati abayiga n'abakuma ekisiki abayiwa n'abanona amaadi agananaaza omulambo awo we tujja otandikira katusooke tuwumulemu aye n'olwaleero banaife abatubona ku Baba TV nga tukajjanga n'emboozi ni muzeeyi wano enawango mukuŋŋaaniya owabayisemuwaya katuwumulemu kayiri tuida kutandikira ngaawo